Bau yai mekuza monana bubu ya kilumbu ya ntete ya sabala bilumbu 10 na zole ya ngonda ya yuli. Bana ya kelasi ya ikena kumanisa kelasi ya katikati. Bau yai kuzaka monana na kizunga ya Kongo Central ba kuzaka vwanda. Nomba mafunda 13 zenga nzila nkama nsambwadia 50 na sambanu. Bau yai mekuza monikiswa na Kongo Central sana metadila mbandu yai ya mafunda zole 10 zole na mosi sana metadila bantsombo ya dissertation. Kansi betu fetza bati na Kongo Central ya kuzaka baka diluaku ya kukulumuka ya mbuta ya ntete kuzakala mame tadila basikulu mbuta muntu Toni mwa bakazadi yandi ya kulumukaka na mbanza ngungu kuna kuzaka salamina kubula diboko na kutubeti ngiantukulu ya mekuza salama na inti ya wetu Republique Democratique du Congo na mesongolo ya bambuta ya mutindu na mutindu sanikeve mbuta ya kizunga mbuta muntu atoma tubwa na nkuluki bao kuzaka baka bandinga kuna tata ministre Toni Mwamba Kazadi yani kuzaka tubeti keleka na Congo Central ndemba maike mvolangani keleve na kulandaka ya mfumo ya nchi kena kutuma sababu kuza sala yakena kusalama yande kitaka kuna sana kupesa nzila na kutubeti bamekuza yantika bantsombo yango ya dissertation kuzaka baka ndinga mbuta ya kizunga atuma tubwana nkulu kuzaka tubeti kiese na kutaleti na Kongo Central ya mfumo ya nchi kuzaka tubeti kulongoka ya bana ya betu kuza vanda kufuta mbongo ve yakena kusalama na mtini mosi ya mbote yanimekuza taleti bana mekuza tumama mingi na kusala bantsombo yango yai ya dissertation anaweza tubeti keleka betu kena kutambula kaka na manima ya bitambi ya mfumu ya inti Felix Antoine Tshisekedi Chilombo betu feza bati samuna metadila inti ya betu Republique Democratique du Congo bakuzaka vanda kuluta kama nana ya biazi ya bana ya beto kena kuluta na kusala bantsombo yango ya dissertation kintwa dina bambuta ya luyalu betu mitondela bao kaka dilao mosi ya mbote mbuta ke kuzaka tala inzo ya bisalu ya Mabanière Télévision pe Mabanière FM mbuta muntu Antoine Yobayoba yandi yai kulumukaka awa na inzo ya bisalu samuna nini kintwadi na comité directeur pe ba chef de cellule ya kimvuka ya minkwikizi ya mikuzaka ndimya kaka kulandaka pe kuwaka Mabanière Télévision pe Mabanière FM na manima ya bandinga kuzaka baka ndinga mbuta muntu Eliezer Mputu yandi kele monikisi ya tata Antoine Yobayoba pe na manima na yau kuzaka baka dia kandinga tata coordonnateur ya club yani mosi na kumbu ya Makwende Fiston yandi kuzaka tubeti animekuza futula matondo na tata Antoine Yobayoba ya ekele mbuta ya enzo bisalu ya MB Television pe MB FM na bangindu pe mabanza ni kuzaka baka bao pe bake kondo ave na kutambula na yandi kintwadi betu kuzaza badia kati ya kuzaka salama kaka pe kumonikisa comité directeur nyonso ya kimvuka yango ya minkwikizi ya Mabanière Télévision Mabanière FM anuzaka baka pentangu ya kutadisa beto kinkulu ya kimvuka yango yina kuzaka baka ndinga mbuta ya ntete enzo bisalu ya Mabanière Télévision Mabanière FM Antoine Yobayoba yandi pe kuzaka yangalala na kutubeti beto ke tula kimvuka yango yai na ndonga pe kwenda kintwadi na ina metadila kukonga mavimbi pe kusala nyonso na kutatukila yai metadila kimbevo ya malaria awa na mbanza matadi betu fetza bati mingi bakozaka tuela na kati kuna kuna bakozaka tubeti bage kuza kotisa tomosono pentsobolo na metadila bimvuka yake kuzaka ndima kusimbidila ba nguzi pe ba television awa na mbanza matadi bametuba bage kuza vwanda bumosi kintwadi na tata Yobayoba sana kutubeti beto tambudisa kintwadi inzo ya bisalu ya Mabanière Télévision pe Mabanière FM bubu yai benume confondre moun vraiment ba mome manke musa mutu bana beno merci yake levé ke beto vanda ka clé sa beto kutanaka beto kunwa malavu et puis beto panzana non munu ya ove muso beto réfléchir sa beto apporter surtout un plus munu vision mweke surtout na domaine ya assainissement. Qu'est-ce que nous pouvons faire sans te rendre bois la matadi un peu plus propre dia kanet façon yake nini beto faut ça la samu bangungia yake na beto na quartier ya man peut-être kumani ça qui est difficile mais il y a diminué voilà un peu beto objectif principal à beto ke Rwanda lutte contre le paludisme. Na kumfunda ke na bau mbuta muntu
Jean-Claude Mvwemba Luzamba yandi yai nengumukaka kuna na kinza umvwete sana kutala bisalu kena kusalamba kuna pumave nzila bakena kuzibula kuna kubanda kinza umvwete ti kukota kuna na sekebanza nzila yango yamekuza pesula mbongo na nkela ya kizunga ya beto ya Congo Central bisalu kena kusalama na inzo ya bisalu ketalaka banzila awa na inti ya beto mingi na kizunga na beto ya Congo Central office de route na kukaya meso pe na inzo kesa ketalaka bisalu banzila ya dikanda ya Chine tope firme chinoise na yau mbuta muntu Jean-Claude Mvwemba Luzamba na ntanga kuzaka kumakuna ani metala mutu bakana kusadila nzila yani mekuza yangalala na kutubeti nzila yango yekuza sala mutino mosi ya mbote kekuza peseti luve kuza pesa na bampange kotaka na sekebanza kulutelanga na kenza mvwete bakuza kondo dako baka bankakalakani yina bavanda kuza baka yau kuna kubambulaka deka ntimeti nzila yango yakele na inda ya bametele makumi zole na zole kati na yau yamekuza salama deja bametele 10 na mosi yau kele deja na kusalama na nzila ngoina bisa bati yau kaka nzila vona kasala mpasi samu na bantomabilu ke kotaka na nzila ngoina ntsungi ya mvula betu banzeti ntango yai yekuza katulwa kasi nyonso yekuza kavwanda na nzila ya ngoina yandi bakuza kanata na swalu nyonso na bilumbu tano ya ngonda ya Yuli kuna na mbanza ya Paris na inti ya France na mpepo ya baminganga pe ya bilongo mutamuntu Cardinal Laurent Mosengo Pasinia kasibitu veza beti yandi kuzaka futula moyo na mpipa ya kilumbu ya lumingo fana bilumbu 10 na mosi ya ngonda ya Yuli kaka kuna na inti ya Paris na ntoto ya France bitu veza beti alimekuza bika beto na bamvula 18 na mosi alimekuza bika dituku ya mika ya mayele yake kuza soma lombati nkangu badibundu bakuza landa pe kusadila yao anakuzaka butuka na dikanda ya mintinu ya etnia basakata na bilumbu nsambwali na ngondo ya kutobela bamvula difunda mosi kama hivyo 13 na ivwa na inongo na kizunga ya mai ndombe Laurent Mosengo Pasinia betufeza beti yandi mebaka ntangu nyonso ya kusala kaka na kinganga nzambi yani bakuzaka bieka kubana bamvula difunda mosi kama hivyo 13 pe na ngonda ya Desemba bamvula mafunda zole na nsambwade kuna anukuzaka baka dilwaku ya kubiadila archevêché ya mbanza kimfumu Kinshasa kuna kuzaka vengomuka tata Cardinal Frédéric Etsau anukuzaka baka pe dilwaku ya kundimama na kulandela mikanu kuzaka bakama kubanda kuna na toto ya Rome na Pape Benoît XVI na bamvula mafunda zole na 10 Mosengo Pasinia yandi ya kuzaka vwanda ya kiminu kuzaka baka pentangu ya kulumona ba makabu mingi ya politiki mekuza lutina na meso na yandi na kutubaka ti kuna nguzaka baka pedi loka kutelemina mavanga ya kuzaka kotisa tata Marechal Mobutu Sese Seko na ntangu ya dictature anuzaka telemina yau anuzaka baka pentangu ya kutuba nge tata Joseph Kabila Kabange ngeke luta dia kave na bamvula mafunda zole 10 na mosi anuzaka telemina yau pe anuzaka sundula na kutubeti wapi mutindu ya kitombe yake na kuza monikina na ntangu na kuzaka vwanda Joseph Kabila Kabange kuna beto na inzo bisele mabanière television na bampangi nyosha dibundo santo ya katolika beto ketu bakaka moyo ya tata Laurent Mosengo ya kuzavunda na ndembama ya tata Nzambi na kuvingilaka mandanda ke kuza pesama na ndambu ya dibundo ya ngoina ya santu ya katolika.